ngasi gi oiba tongan ba page kharagi post sing collection tawbagi manungda idu ningthau hairiba page asigi post amani khak lokat jaraga ahan boina miyamda kodol tamjigi amadi video asibu meng tabiriba punamapu taramna oksabaga loinana loktak mapau updates ki maikaidagi ikai khomna butchari Rakhine state in Myanmar hana arakan region 36,778 square kilometer koromba Myanmar gi state amani 2014 census ta 31,88,807 population leire masigi manungda 76.7% na Buddhism ni 21.1% na Islam ni 1.6% na Christianity ni 0.4% na Hinduism ni 0.1% na animism ni mafam aduda Arakanis Rakhine Brahmars Burmese Rohingya Kamanchin Marokhami That Maramas Daingnek Chakmas Maramagi amadi atai jati sing khundaduna lairi ngarang nahan Arakan Army na Myanmar ki Rakhine state ki Mongdao township loksin ki bamadi sanglaba 270 kilometers Myanmar Bangladesh border control tawkiba sina world top news oiri Bangladesh amadi Rakhine state asi land boundary 207.2 kilometer 68.2 kilometer Naf river boundary amadi 22.22 kilometer sea boundary ni Sea Exclusive Economic Zone EEZ na 370.4 kilometer ni hairi Rakhine state ta world na full attention piribagi maramdi United Nation phawbana Rohingya Muslim singi autonomous region Rakhine state tagi talibani Rohingya singi support ta Bangladesh Pakistan Saudi Arabia amadi UNO na phongna leptuna 2012 tagi tanba horakli Myanmar government na di Rohingya singa si Myanmar ethnic group ni haina sak khangde amadi Myanmar census ta hapti 2022 dagi Myanmar military gi mathakta pro democracy resistance group singna lan horokpadagi Rakhine state manungda Arakan army na khudum chanchilakpadagi Rakhine state ki manungda leramba Rohingya sing Bangladesh romda chenba hawrki hauzik phawbada Bangladesh ki Ukhia amadi Teknafta hangba refugee camp kuntra homdaida Rohingya refugee 12.5 lakhs lairi masigi manungda 8 lakhs refugee di 2017 dagi chelakibani Rakhine state ki manungda lehoba Rohingya lakh manga muk irang asina Bangladesh romda chanchinba yana lairi adumakpu border seal tawdana thamba maramna sangsinba yadana lairi Arakan army singna nap river da sathok sasin tawbada athingba thamba sina maram oiraga ST Martin Island dagi Naikhangchari Biat Teknaf Island amadi Ukhia Island waterway chatpa punglep leple amadi samudra amadi torel da nga phaba leple Arakan army na Rakhine state ki 80% fully occupied tawkiba amadi Mongdao town loksin kiba sina Myanmar waterway da chatpa ship khuding athingba thamkhre Mongdao town hairiba mafam asi Rohingya singna namna taba mafamni Bangladesh kan retaliate Bangladesh na AA ki mathakta retaliation tawba yadabagi maramdi AA asi Myanmar military junta army nate rebel group ni karigumba retaliate tawduna border cross tawruba taragadi Myanmar international boundary lanchina lan tawbani haina lawgani international law na yade karigumba Bangladesh army na AA ki mathakta attack tawge hairagadi Myanmar military junta ka punna joint operation tawminaba tai hauzik lairiba geopolitical ki position asida Bangladesh na military junta ka punduna AA ki mathakta retaliation tawba haiba asi Bangladesh ki national policy amadi world affairs ta yamna mangjaba oi Bangladesh na AA ki mathakta retaliate tawrugadi Rohingya hena casualty nanglagani hairi makatana geopolitical title China ki support makada three brotherhood alliance haidana ethnic armed groups ahum haibadi the Arakan army Rakhine state Kokang region manungda Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA amadi San state manungda the Tang National Liberation Army TNLA hairiba si khwaidagi mapangal kanba armed ethnic group ni Sinagi support ki makada Kachin Independent Army KIA su Kachin state manungda control tawri hairiba mapangal kanba ethnic organization singasi Chinana sponsor tawba United Wa State Army dagi khuchu khulai laibani Arakan Army Tang National Liberation Army amadi Kachin Independent Army hairiba singasi Chinana control tawrambadagi Chinese dualism asida Sinagi policy dagi lapthoklaga masagi oiba independent policy da chatpa hauki maramaduna Chinana haiba ceasefire taw haiba territory control hena tawsindana ba haiba amadi Sinana propose tawba Myanmar election 2025 ta yaningdaba pangdokre Myanmar military ki mathakta three brotherhood alliance amadi EAOS singna
territorial domination amadi expansion leptana chattari PDF amadi NUG gasu balance tawraga chatpa hauri US amadi Europe ki western influence su EAO singda changba hauri maramdi hairiba itini organization sing asigi ultimate goal asi Myanmar da election tawba democracy hanjinba federal structure lakpa hairamba dudagi thaidok self autonomy romda mai onchinba haukri betrayal and win-win between India and Arakan Army. Arakan Army senggolakpa chahi kungamanga mukki mamangda February 1998 ta Indiana Arakan Army singda achauba minamba ama tawbiduna Andaman Landphone Island da Arakan Army gi leader Khayang Raja and Sotun KNU leader ani amadi atopa Myanmar rebels leader ani hatki amadi Kedar Kuntraga Marina custody da thamki Thaudok adu ngasi pawba Arakan Army na great betrayal haidana palan tawri maramdi India ki rogi kuthangda Indian Army Intelligence ki Lieutenant Colonel Amana Arakan Army singbu mateng pangani laifam pigani haiduna Arakan Army ki leader Maso Tunbu Lieutenant Colonel aduga punna India Army flight amada lakminakhibani matungda Karen National Union ki leader yauna miyoi nipu mafam aduda thungrabani makoina thungraba nong nganbaga Lieutenant Colonel masamak yauna military operation tawduna AA amadi KRU gi leader sing adu hatkibani ataina fakibani hairi matung February 17 to March 2019 da India gi Sitawe port amadi Kaladan project ki khalaga Myanmar military amadi India Army ki joint military na Arakan Army gi matakta Rakhine state operation chatharakhi Arakan Army muthananaba plan tawki Arakan Army na Rakhine state amadi Chin state ki Peletawa township loksinduna paishilaba matungda Mizoram ki Rajya Sabha ki MPK Balalan Benana March 2024 da Kaladan project ki matang da AA ga wari sanakre amadi Kaladan project ki route oiriba Peletawa asi Arakan Army na control tawduna thamlaga India na Myanmar amadi pro democracy resistance force ka tawnariba lana sida balancing act tawnanaba honaki amadi Sitawe port pusu AA na akai atoi hauzik phawba thoandana thamli September 2024 da New Delhi da senkiba Myanmar da federal structure government ama langnana bagi seminar amada Arakan Army Chin National Army amadi NUG ki mehut sing baton torakhi Myanmar political analysis yu den sui naingi matung ina karigumba Indiana AA gi interest safeguard tawbigani hairagadi AA ga negotiation tawba yabagi room legani New Delhi ki Myanmar federal government ki wafam adu AA na yamna section na khanaki maramdi mamangda Indiana AA hanjin betray tawikibagi hauzik phawba kawma ngamdri Indiana Myanmar gi matangda lawriba thawdang asi aduki matik maring marangli AA bu phongna sogot pasu ngamdri wet and wash tawduna adum leiri somdana China na hawdokpa Myanmar election 2025 asigi ngangnanaba Russia gi military Myanmar manungda thajilaklagani 2023 da Myanmar amadi Russia election cooperation gi MOU ama sign tawnaki ACO amadi BRICS ki member da Myanmar su yonanaba Russia na plan tawkhri 2025 Russia BRICS summit ta Myanmar invite tawgadawri Myanmar military junta bu international isolation Russia na oheloi dawri Russia Myanmar energy gi matang da MOU kaya sign tawnakhri hauzik Russia na temporary oina crude oil Myanmar da piri Russia state-owned energy giant Rosatom na nuclear power yauna hydropower wind energy power plant kaya Myanmar da develop tawba hawkhre Myanmar military na Russia dagi nuclear bomb niri piramlagadra pidribra haiba asi controversial oiri masibu Brahmis bomb kawi 2021 to 22 da Russia na Myanmar da piba military supply asi $276 million ni Sinana Myanmar da piba military supply di $156 million khakta oiri haiba wafam phongdongli pesa sigi makata tharakpa posta paisagi magun asi mi ngawba jani maitai asi machet kupna hekta tugaiba ngami lawdrawbi makhut thiba dauna hauzik su foreign dagi funding lawgani Belen government tugaigini haina sienba mayam leiri handak lan manungda Manipur dagi bank account kaya yamna sis tawkhrabage NGO kaya FCRA kakrabage kana enforcement directorate na kokhatpa yaukibagi Georgi Soros dagi funding asi kuki khakta natte maitai masa singsu phangnaba yam yawba jani foreign funding dagi kuki khaiti mayum sakhre gari leina khre Manipur da article 355 chanaduna law and order da
सेंटरना डायरेक्ट खुद थिंजिनबगी वा पार्लियामेंट डिबेट तौनरी सोमदना बिरेन सिनगदबनी सीएम सिनगदबनी हाइना लाउनरी मखोइना सीएम सिल्लु लाउरिबा असि बिरेन की थोइदोकपा नत्ते बिरेन सरकारदा ngaरागा लैरिबसिंग असि तुदिंगनबनी वखलदि मखोइसु मणिपुर की मैतैगी होनरिबनी हाइदौरिबनी तौथोरकपदना कैबु कयोइबगी उक्रोंग अहोबदा इसिंग सोकपा चटपा अदुनी मैतै मचेत मचेत ताबा हाइबसि स्टेक होल्डर लोइनमकना पामी इंडिया गवर्नमेंट पामी पोलिटिकल पार्टी पामी कुकी पामी अतोप नन मणिपुरी पामी पैसा फंगनी हाइरदी मैतै मचेत ताननबा थवा याउन चेनबा मैतै सिंगसु यामना याउरी नागा कुकी न वाल साबदी फाउंडेशन याउदे अदुना फना कन वाल सारबसु थुगाइबा लाई मैतै न फाउंडेशन लिंग न लैरगा वाल साबा ngamdabani करिगुम्बा मैतै न वाल साखरगदी वाल थुगाइबा वारगनी खनबगी वाल सादनबा मैतै मचेत मचेत तहनबा मतम चंगना पैसा चंगना यामना वाना सिलिबनी मैतै न करिगुम्बा अमगी डिप्लोमेसी नि खंगदे डेवलपमेंट नि खंगदे हेक तरोकपदा मैतै मरक्तगी अमन हेक्ता थुगाइरकनी अमित शाह की इंटरव्यू दा मणिपुर की लान असी टेररिज्म सु नत्ते रिलीजन की लान सु नत्ते आम इचनी ग्रुप की लानी हाइख्रबनीना मिलिटरी सिंगना मैतै की मथक्ता चथनबा थंबा ऑपरेशन प्लान पाइखटपा हौरलगनी मैतै कुकी की लान असी 1992 दगिना 1993 की नागा कुकी की लान की लेवल दा कुमथरखरे मैतै की पोजीशन असी मतम अदुगी नागा अदुनी मिलिटरी सिंगना कुकी दा तोंसिलगा नैबा हौरलनी रिलीजन याउदे हाइख्रबनीना आउटसाइड लैबा हिंदू सिंह की सपोर्ट फंगदरोय आउटसाइड सपोर्ट फंगदनबसु मैतै मचा सिंह अदुम सिंजै खुन ngakpa सिंह चेक्सिलु लेकाय लेकाय की ओइना तौदना लैगनु आरामबाई टेंगोल द याउसिनगिरा मैतै लिपुन द याउसिनगिरा UNLP द याउसिनगिरा नत्रगा खुल ngakpa मखै की अपुनबा ऑर्गेनाइजेशन सेमगिरा अमा थुना तहौ नत्रदि दशा हाना तागदौरिबसि नकोइनी अपुनबा ओइरगदि थुदेकपा ngamloi तोखाई चलगदि थुना मांखिगनी मैतैना तौरिसि करिनो हाइबा कुकीद नत्ते मिलिटरी सिंह फावबा ngakli अदुना ऑपरेशन तौद्रसु मैतै मसेन लाउनरगा लोसिनबा येंगदना लैरी हेक चोकथरकपा मिकुप्ता क्रक लाउना लोइसिनदुनी हाइबा वफम फोंदोगली मखा चथरकपदा क्वाकैथल 360 हाइरिबा PSSC की पोस्ट अमनि खक लखोचरगा थमजगे ब्रेकिंग न्यूज बिहारी अहम ILP पैरमदबदगी सिटी पुलिस न फगलबा मतुंग लुपा लिसिंग तरुक तरुक फाइन थियनदुना माउ गेट अमुक हन्ना थिंदोक्रे हाइरी मखाताना कुकी मिलिटेंट सिंग सु तौनबदा याउकिबा फॉर्मर DGP की वरोल मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी असे नन नेगोशिएबल नि हाइना यानखरगा कुकी मिलिटेंट सिंग सुगी ग्राउंड रूल्स थुगाइरकपदा एक्शन लौदबा लेबक थिबनी हाइबा युमनाम जयकुमार की वफम फोंदोगली मखाताना मियोय अनि मखोंग नोंमैना कापलमले हाइरी सकंगदबा सिंगना सेक्टादगी अमा सगोलबंदगी अमा मियोय अनि मखोंग कापलमले हाइरी खुंद्राकपुम केंद्र की मनुंग चन लैबा खुंद्राकपुम आशा क्लब की मनुंग चंगागा लैबा लबुक की जगहदा सकंगदबा सिंगना मखोंग कापलमले हाइरी मखा चथरकपदा द नोमेडिक क्रेशन हाइरिबा PSSC की पोस्ट अमखक लखोचरगा थमजगे लैमाइदा युंगदुना लैरंबा 51mm मोटार सेल अदु ममांग दिवाली की स्टार लाइट कापखिबगी टुकनिंगनि हाइदुना बेसिक कैम्प द पुसिनख्रे हाइरी मखा चथरकपदा हियाई खोम्बा न्यूज हाइरिबा PSSC की पोस्ट अमनि खक लखोचरगा अरोइबोइना मियामना खुदोल तमजगे ngasi tang taraga nipan senapati da pangthokadoriba Robenani festival gi thauramda Chief Minister N Biren Singh na chief guest oina saruk yanaba kangpokpi phauduna chatkadoriba asida Kuki Jo Council के JC ना अकन ममोंग यानिंग दबा पोंगदोरगली कुकी जो काउंसिल के JC ना थदोरक पच्चोलम की मतुंगिना रबेरानी फेस्टिवल थोरम असिबु इकाई कुमनै चीफ मिनिस्टर ना फेस्टिवल असिदा सरुक याबदा करिशु अकाइबा लैते अदुबु बाइरोत चीफ मिनिस्टर ना कुकी नमना खुदारिबा कांगपुपी फाउदना चटकदोरिबा असिदा काउंसिल असिना अकन ममोंग दा वार्निंग तरोगली चीफ मिनिस्टर ना कांगपुपी फाउदना चटपगी लंबी असि कैंसिल तौदुना अतोपा लंबी अमदा चटनबा काउंसिल असी की मैकैदगी खंगलगली करिगुम्बा बफर जोन असी लंचिलक्तुना फत्ता नुंगदा थोलकपा तारबदी मधुदा थोलकपा अफपत्ता पुनमक मणिपुर सरकारना पुगदबनी हाइनसु चेरोलदुदा पल्ली हाइरी मखाताना नेशनल हाईवे 37 अमदी नेशनल हाईवे 2 दा लमदम असी की तंगाई फदना नोमदा चंगद्रबा याद्रबा पोटचै पुदुना लाकपा गाड़ी चनीगा अहुम अमदी सनीगी यंखैगी हुमदोय हाइरिबा लंबी असिदा पनबा याउदना पुसिलखरे मखाताना पोटचै पुसिलकपदा खुदोंथिबा थोक्तनबगी दमक चिंगनेनाय ओइबा मफमसिंगदा security force na kan section tarang lakhotki Manipur district pun makta pamdaba thoktok thoktanabagi damak chinga masung tamda pun checkpoint samaga taret hangduna achat ong sing check tawbagi tabak sathakre hairi makhatana aroiboina kushaunaraba madi penadraba miyamna horokpa ihauda ningthakongda leiba works minister Govindas Konthau jamgi yummai thadok lamba madi amang atak kaya thon khiba thodok aduga mari leinana
ngarang Chief Minister N Biren Singh na Minister Govindas Konthokjam gi yumda hakthengna chatuna yengshin khre yengshin khungsat aduda Chief Minister gi mekaidagi amang ata thon kiba adu samgat chagalagani haina thajab pirang kibabu Works Minister na thakat phongdok khre haiba wafam thamlaga ngasigi di matang saiduli shinjare.